apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa di naman ti papanam, wana anak ka. Mapanak iti ayan da simang tatang. Ang nawaw. Ang nataramidang bijay ka, busy ni si mga agkampanya. Agpartida ka no iti baboy ket imbitado ak tatang. Anya? Wan, ni simang mismo tinag-text kanyak tatang. Aya. No kaya yu aka agpeles kayo matamapantayo. Ay saan? Sigalaangin ti mapan, anak ko. Ngame, ni Bruno ti ibutos ko inton umay nga eleksyon. Bayam, mangisuputak iti para kada kayo. Ay saan? Nakababae. Nuwag parti man ni si Mang. Para mo't agad iti mapandungag iti plataporma na asaan apang take out siya may. Ni, si kamat ti masabat ko dito'y dalan, Auntie Juana. Sa dino ay ti papanamante. Ay, mapanak di tayan da simang. Agpartida ka no iti baboy ita. Ha? Kasta ka di, Auntie? Ay, wanri ka kanakan. No kayat mo akit, mapanta. Ay, saan ang mabalin, Auntie Juana? Ay, nawaw. Apay ngay asaan ket all are invited. Ako na namait. Ni Bruno nga minti manok mi iti kinakapitan dito'y barangay tayo, Auntie Juana. Ay, kasta. Iso nga, urayan mi ni Bruno ti agparti. Tay jay mati papanan mi, Auntie. Ay, sus, sayang mat. Sapay talo ka no ababoy ti maparte. Ang mga no adapay agiwaras iti kwarta. Sayang mat. Ay, pasensya na, Auntie. Ngam, saan mi nga ipapabayad ti butos mi? Nasaya at mata nakaumay ka, Juana. Ay, syempre, asimang. Iniyayap yung arod, di umayak. Ay una, ikampanya naktua kadagiti karubam. Ay, sus, awan parikot may papan iti dayta simang. Siya kunti makaamaw. Ay nawaw, agiyaman naklaunay Juana. Kunakon kat, mapagtalkan ka talaga. Ay, nasigod mo't ngamin. Mga lakan tungarod iti tarpulin kan flyers, ta iwaras mo kadagiti karubam. Di ka madanagan, no mga bakak, imbitado ka manan iti blue out ko. Ay, nawaw. Kasta ka ti kayat ko kan kasimang. Ala, si kamatan ti makaamo nga agpila iti kanam. Naladaw kanto mat ngamen. Saan mo pa yan anang ti platapormak? Angam saan na bali? Ikan kalaangan iti flyers tapno adda ti basaam. Ado mo ti tarpulin kin flyers nganyawid mo, wana anak ka. Ay, iwaras ko kano kadagiti kaaruba tayo, tatang. Ano kasta? Ni si Mang ti ikampanyam para kapitan di ti barangay tayo, anak ka. Hey, sa anak pa'y asigurado, tatang. Depende, ah. Anya, inawat mo lagi ti flyers nga intid na. Siya ita, saan gayam nga isto, ti kampanyam. Kasta talaga, tatang. Ikay, anya ikano, ti plataporma ni si Mang no bilang man tamangabak a kapitan di ti barangay tayo. Diyak ka mo, tatang. Mangmangandamot to ni di simang putak. Dato'y ti flyers. Basahin nyo langan. Anya, Mapana ko ni ti silid ko. Kaya't kutyagin na na, tatang. anya ti imay mo ibagari ka apaw. Ay, imayak tao may ko ibaga ngagparti ni Bruno into no maya Sabado. Ada ka numat lang maangay a short program, lolo. Sa dino kanyo nga
Ijay balay da ka no alolo. Agparti ka no matlang iti baboy. Isu nga, ijay tayon amangan no kwa. Ay kaya nasaya mga ron ano kasta? Kat, makaumay ka ka di, lolo? Wen, umalak. Tapno malawlawag anak mo, karagiti plataforma ti ibutos ko, intol umay nga eleksyaw. Nabasa ti surat iti flyers, ngayon waras da. Sa balilat tama nga men, no ipalawag na. Iti kasta, mawatan tayo, Mike. Husto kayo, lolo. Nasaysayat talaga numapan kay agdengeg tapno maawatan niyo. O nya, dagasan kay itong arod inton Sabado, tagkukuyog tayo amapan. O, anya ti may imbaga ti apo ko yo, tatang. Agparti ka no ni Bruno, into no may asaba daw. Aya? Weng, kit, adda ka no pa'y ti maangay a short program. Ay nawaw. Adda nga ta iwaras da kwarta, tatang. Dahil tati santa sigurado anak ko. Agure ka, planom ka di manan, timapan. Ah. Ay, makitan to, tatang. Awang makiditi dakas, numapang ka. Mga no makita da ka, dagiti supporters ni Simang. Ni tatang mat. Anya ko mga makita dak. Mapanak lang mat agdengag, tatang. Saan mat aga po ta mapanak kat ni Brunon ti manok ko? Oh, anya ter aramidam dito'y balay si Mang? Umay ako kumasalod so dan no naiwaras mo matlaang dagiti flyers nga ended ko keng kawa na. Ay nawaw, nalpasan si Mang. Nasaya at mat nga ron no kasta. Ikan kantumanan iti iwaras mo. Ah, Di ka madanagan, tatangdanan ka. Awatam dato'y asubre. Hmm. Ni. Kwarta matilinaon ti sobre. Daytan titangdan mo. Isu apang asayem ta kampanya nak. Iwaras mo dagiti flyers, tapno sigurado ti pangabak ko. Oo, sige. Aywan gayam, ada pa iti itit ko kin kaabunos. Bonus? Bonus mo para iti suportam kanya. Ay nawaw, agyaman naklaunay si Mang. Siguradon ti panangabak mo no kastoy lang. Awan mo't siguro ang tinalipatak. Inalak dagiti nasken nga itugot ko. O tatang, agrubrubot kay ka din? Wag, agrubot kami, huwana anak ko. Itay pa nga, guru, uray dari ka itirwa. Agan-anad kayo matijay, tatang. Agyaman nak, ngam sigurado ka kaday, adi mo kayat ti sumuraw. Saan ang mabalin ang madlaw ni tatang akayat ko matimapan? Ay, di ka mo tinsubong bat, huwana. Ah, ay ko tatang. Saan ko ma? Ang makita damdam no gumagatak. Sige, sumarunukan tulaan, no gumagit ka. Ay, lolo, mabayag kayo kadipay. Paumayin na po! Nangag mo na dyan. Agrubot kami, nanak ko. Sige lang, tatang. Agan-anad kayo. Lolo, ni Auntie Juana man ti sumungad. Hindi. Ay, huwag palaw. Ay, nawaw. Kunak ano sa aring umay. Isumat ti kunana kanyak iti, lolo. Bayak. Taumay mo't agdengag iti plataforma ni Bruno. Wen matkit di ah. Amangan no agbaliw pa iti kapanunutan na, lolo. Ay na, naladawak samat una yung tatang. Saan mat? Karugrugi laang ti programa. Kat, nagmerienda kayo ka din? Na, kasangsangpo mo pa'y laang, mirinda mo tan ti ipagpagap. Nalpas mo tan ti program. Mabalin mo't sigurong tagawag. Ay, umuna kayo laangan, tatang. Siga nga, kuha Ay, sumarunuak tulat ta. At ka di pa'y taramidam. Adalaan kayat ko ang makasarita, tatang. Sana bale, ta sumarunuak matladagos. Asino ti kasarita ba ya? Ay na, di yun sa ludsudan no asino, tatang.
ibagak to kada kayo ijabalay. Ala ka raw. Umuna kami nga agawin. Sumarunukan tulatan. Mabalin ka di ang makasarita ka, Bruno. May papanidaan niya. Juana, my friend. Kabayatan ti panagdengeg ko, ket nalawlawagan ti panunot ko, may papan iti platapormam. Mayat dagiti platapormam para iti barangay tayo. Ket no kayat mo, ikampanya ka kadagiti kaaruba me. Mabalin ka di? Wan! Mangtad ka lang iti flyer, ken tarpulin, ta siya kung ti makaamo amang nyuwaras. Wen man nga rod, Juana. Tulungan nak. Iti kasta. Ket sigurado ti panangabak tayo. Ay, wan! Sika ti suportarak inton umay nga eleksyon, Bruno. Ay nawaw. Agyaman ak launay, Juana. Bayam. Ikan kay ti kwartam. Sumur ka kanya. Taited kumitlaang ti flyers ngay waras mo. Nay, flyer kintarpulin mo ni Bruno na itainyawid mo, Juana anak ka. Wan, taison ti ikampanyak tatang. Anya, nagkari ka kin si Mang. Sa ita, tulungan pa ni Bruno mismo, akalaban na. Awan mat siguro dakas na tatang. Sana balit agbaybayad damat adwa kanyak. Narigat ti kasta anak ko. Asino nga kadakwada ti suportaram, intun umay nga eleksyon. Asino kadakwada ti ibutos mo? Ay nawaw tatang. Tulungak laang idangag kampanya. No may papan iti butos-butos aday ta. Sa anak kong agbutos, ta sa anak mo't arehistrado. Ay ngagpasol na. San ka pa'y magayam ang registrado? Isu amabalin at tulungak idaadwa tatang. Iti kasta nga aramida mo na anak ko. Ang mga numaulaw dagiti butante. Agasim nga data. Ikam kampanyam da si Mang ken Bruno. Ket isuda mo ti agkalaban iti kinakapitan dito lugar tayaw. Oh, anya tar aramidam dito yung banay, si Mag. Inmayak, gaputa ada tinadamag ko ang maipapankin ka, Bruno. Ay nawaw. Anya man dito na damag mo. Nadamag ko nga kampanya nakakano ni Juana. Ket, anya ti dakes na no ikampanya na. Dakes ka di, no siyak ti kahit na asuportaran. Ket siyak ti ibutos na inton umay nga eleksyon. Unayan, taagawam lang nga aminan. Syaktiin mo na kin Juana. Syaktiin mo na nagpatulong kin Juana. Kinapudno na, adamat lang ti flyers nga intet ko kin Juana. Nga iso ti warwaras na kadagiti karuba na. Excuse me, ni Juana ti masidag kanya. Iso mismo tinangibaga akayat nak nga ikampanya. Iso nga inikak iti kwarta kan flyers nga waras na. Dinak ul-ul-budan. Taamok dagita nga style mo, Bruno. No di ka mamati. Isulaangan di ka saritam. Dak kayat ti apa no mabalin laang. Sa maysa, busy ak iti kampanya. Awan ti oras ko ang makiabakan ka. Ay nawaw. Amom ka din, no ada ni antim ahwa na iti balay dare ka. Apay ka di anti si Mang? Nadamag ko nga men, ani Bruno ti supurtaran na. Kan iso ka no pa iti ibutos na ito numay nga eleksyon. Anya? Ala, asino ti nakadamagam iti dayta anti? Ni Bruno mismo, tinangibaga kanya. Ay na anti, awan ti butos amanamnamayo ka ni Auntie Juana. Apay kung mga awan kat inbaga na asyak ti ibutos na. Inulbudan na kayo lang ni Auntie Juana. Saan mat arehistrado abotante ni Auntie Juana kat? Aniya? Ada ni si Mang itirwarwa na anak ko. Makaung-ungat. Apay ka no? Diyan ka mo. Di na mo imbagan mo habay. Pimanaw ka din. Ibagayo kumaanga awanak dito'y balay. Saan ka no apumanaw? Aging saan kayo ang makapagsalita? Ay nyaman nga tanti masapul day tatao ay. Rumar ka ding, sakbay pa yung agiskandalaw. Imbis nga damalpas at trabaho. Awanan tamanak takmat nga rod.
Ulbod ka, Juana? Anyat kaya't mo asawan si Mang. Ay nawaw, agin di amo ka pay lang mat. Ti kunam ka di kanya, katjak amo ti inaramid mo. Ay, saan ka maawatan si Mang? Ti kunam ka di katjak amo anapan kay ti Ayanda Bruno idi Sabado. Inkarim kano katkin kwa na nga iso ti ibutos mo. Saan ka di nagkari kamat kanya kasyak ti ibutos mo? Ah, ay, huston, di kay kadi agapa. Ngamin, sa anak matlang arehistrado. Aniya? No kasta, pudno gayam ti na ibagate ka anakam. Day tatipod no si Mang. Agyaman kayo pa'y kitdi ta'i kampanya kayo pa'y laeng adwa. Uray no sa anak arehistrado nga agbutos. Hay, diya kaya te kasta. Isublim amin dagiti kwarta nga interkuking ka. Amok matkat, di mo matlang inwaras dagiti players nga interkuking ka. Ay, di ka kumamata kasta si Mang. Naigastos kon ti kwarta nga inted mo kanyak. Awan ti bibiyang ko, basta isublim amin ti kwarta analam kanyak. Saan asyak ti padpadasam kunak na eh. Bruno, Ah, apa yung kasla naklat ka nakakita kanya kuha na? ay, umunag ka Sanan? Adala ang tikayat kung ipagaking ka. Anya kay dayta. Pudno ka di, tindanon ni Simang kanya. Saan ka magayam arehistrado? Ngam nagkari ka kanyak asyak ti motos mo. Agraman lagi ti flyers nga indid ko ken ka. Di mo matgayam inwaras. Ay, palawagak Bruno. Awanan ti rumpang nga ipalawang mo. Nalawagan ti amin kanya. Katigayat ko, isublim ti kwarta anaalam kanya. Agraman dagiti flyers. Sayang, no di mo iwaras. Ay, sa dinong ay ti. Awanan tayo pesa, oh! Isublim! Noon niya tarumbang nga isublim! Ay nawaw! Liklikam ti agaramid iti dakes. Tati dakes nga aramid, kat dakes mat ti ibunga na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.